yake nianzie mstari wa kwanza. Basi kwa kuwa mlifufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo alikoketi mkononi wa kuume wa Mungu. Yafikirini mambo yaliyo juu, wala si ya duniani. Kwa maana nyinyi mulikufa, nao uhai wenu sasa umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Sura ya 12 ama ni sura ni verse ya 12. Kwa hiyo, kwa kuwa ninyi mumekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwa sana, jivikeni moyo wa huruma, utu wema, unyenyekevu, upole na uvumilivu. Vumilianeni na kusameheana, mtu akiwa na lalamiko lolote dhidi ya mwenzake, sameheani kama vile Bwana alivyowasamehea ninyi. 16. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu, mkifundishana na kuonyana katika hekima yote, mkimwimbia Mungu zaburi, nyimbo na tenzi za Roho, huku mkiwa na shukurani mioyoni mwenu. Amen. Leo ni siku ya kutamatisha mkutano wetu. Nashukuru kwa wale tulianza nao kutoka Friday na mpaka saa hii, na hata wale wamekuja leo. Bwana wa majeshi awabariki. Amen. Nitashukuru sana kwa sababu za nyimbo za waimbaji. Mumeimba vizuri sana. Leo ndiyo nimefikiria hii nyimbo ambayo Victory wameimba, kwamba manabii wa uongo watawadanganya wengi na kuwapotosha kwa jina la Mungu aliye mbinguni. Nilikuwa na tafakari neno hili. Kubona umuntu wadanganyise mu izina rya Yesu, uwo muntu aragoye. Semeni amen. Semeni amen. Kudanganyika sio udanganyifu mwingine, lakini wamedanganywa kwa jina la Yesu aliye mbinguni. Huo ni udanganyifu mkubwa kuliko udanganyifu wote. Mu buryo bwose umuntu yadanganyika, ubukomeye kuruta ubundi ni ukudanganyika witira izina ry'Imana. Basi na mimi nitakuwa mfupi zaidi, ama Roho wakishuka nitaenda zaidi. Jose navyo si vivi. Kuna mzee tulikuwa tunaongea mchana, akatuambia wakati umeenda kuhubiri, venye wao walisoma homiletics, ukienda kuhubiri hata hufaye kuimba kanyimbo hata kidogo. Niko yarari matwigisha we aho twari turi yatuganije, atubwira ngo nimba ari ukubwiriza ngo ntabwo ugomba gusiga iminota baguhaye, ngo kandi ntugomba kuririmba n'agakorasi gatoya. None nitwiciye homiletics muratwihanganira, ariko sintinda nubwo mvuze gutyo, gusa ndaririmba ho gato. Asifiwe Yesu. Tuzamura amaboko duhe Imana icyubahiro. Asifiwe Yesu. Ariko Mana icyo ngukundira, washize ibanga ryanje nawe. Ariko Mana icyo ngukundira, washize ibanga ryanje nawe. Ningerayo nzababwira, zaririmba rwanu yanye. Sura ya 3 ya kitabu cha Wakolosai, umutwe wayo wa magambo unasema kuishi maisha ya utakatifu. Nafikiri hiyo ndiyo tunaongea kuanza Friday mpaka saa hii, ni kuishi maisha ya utakatifu. Na utakatifu huanzana wakati wanadamu tumeokoka.
Igiswahili ni cyiza ariko ni unsobanurira biranyorohera cyane cyane kubera ko n'umwanya ari mutoya umfashije bwaro busafi ariko ndakizi nta kibazo gusa nuko zangeririya nkabivanga. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu Kristo. Nilikuwa nataka leo tuweze kufunga yale mambo yote tuliongea, na ninataka tuyafungie katika hiki kiini, maisha ya utakatifu. Paulo akianza sura ya 3 tu mwanzo hajasema kufa, amesema mulifufuliwa. Anaposema mulifufuliwa, kuna neno lingine ameficha hapo nyuma kwamba mulianzana na kufa, ndiyo baadaye mkakuja kufufuliwa. Iryo yararisize ararimira. Nukuvuga ngo abantu yarari maganiriza sa abantu bagiye gukizwa, na abantu bamaze gukizwa bari mugakiza. Yababwiye ahereye ngo mwarazuwe muri Kristo Yesu. Munyikirize kandi amen. Munyikirize cyane amen. Okovu, doctrine ya okovu ikona ni 7. Kwa hiyo doctrine ya okovu, kwa hizo 7, 2 za mwisho, ya kwanza ya mwisho kabisa ya gatanu ivuga newness of life, ubuzima busha. Iya mwisho ikavuga adoption. Kandi izi zombi nizo zibamo uruhare rw'abantu mugakiza. Paulo avuga ngo mwazuranye na Kristo Yesu, yari arimo avuga ubuzima busha. Turaza gusoma ariya mu byanditswe. Munyikirize amen. Uzamura amaboko kandi duhe Imana icubahiro. Asifiwe Yesu Kristo. Akasema wacha mufikirie yaliyo juu mbinguni. Mwisho alipoteremka kuna mambo kadhaa alijaribu kuyataja. Mchungaji aliyaongelea zaidi, sitarudilia. Kwamba muifishe tamaa ama hasili ya kimwili ya kidunia. Chini akasema mahali tumesoma, kila mtu aishi awe na utu wema na aishi vizuri na mwenzie. Na kama kuna yule amefarakana na ndugu yake, kama kuna mtu akona neno lolote juu ya ndugu yake, basi amsamehe. Nimba hari ufite icapfa na mugenzi we, amubabarire kuko na Kristo nawe yaratubabariye. Munyikirize amen. Ico yarari mavuga ni imibereho y'abantu bari muri Kristo Yesu basha. Mimi sijamuita ariko yagize neza ndagira ngo amen. Ko ndabona ko amfasha kurutaho. Noneho bwaje rero mureke tuje mu byanditswe. Acha tuingie katika maandiko. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize kandi amen. Amen. Munyikirize cyane amen. Amen. Mu gitabo cy'aba mu gitabo kitabu cha Waefeso, igitabo cha Waefeso sura ya 2 haya yake ya kwanza ukaruka na haya yake ya 5. Kabiri mstari wa mbere inasema kwamba nyinyi, iravuga ngo mwebwe mulikuwa wafu, mwari mupfuye muzize ibyaha, mulikuwa mukifa kwa ajili ya zambi zenu n'ibicumuro byanyu, hata zambi zenu. Uwo ni umunyabyaha, huyo ni mwenye zambi utarakizwa, ambaye hajaokoka. Mwari mupfuye, mulikuwa wafu, muzize ibyaha, kwa sababu ya zambi kandi zenu, mwari mwishwe n'ibicumuro byanyu, hata mulikuwa mmeuliwa na zambi zenu. Ndagira ngo mbabwire gatoya ku buzima busha. Lakini nataka kuambia katika maisha mapya, responsibility yo kugendera mu buzima busha, maisha mapya, nitumara tuze kuri kicanditswe, ili tuingie katika maandiko hayo. 2:12 2 na mstari wa 12. Mwari mudafite Imana, hamkukuwa na Mungu. Uko umunyabyaha ntagira Imana, mwenye zambi hana Mungu. Umunyabyaha ibintu adatunga kuruta ibindi,
mwenye dhambi kitu ambacho haishi nacho, tagira Imana. yeye hana Mungu ndani mwake. Abaefeso 4:18. Waefeso 4:18 haravuga ngo mwari mutandukanyijwe n'ubugingo buri muri Kristo Yesu. mlikuwa mmeachana na maisha ambayo yako katika Kristo Yesu. Uwo ni umunyabyaha. Huyo ni mwenye dhambi. Ariko uwo munyabyaha iyo ahindukiye agakizwa, Lakini mwenye dhambi huyo akigeuka aweze kuokoka, aza yinjira muri Kristo Yesu. anaingia katika Kristo Yesu. Yamara kwinjira muri Kristo Yesu, Akimaliza kuingia katika Kristo Yesu, agahinduka icyaremwe gisha. anageuka kiumbe kipya. Na Kristo nawe Hata Kristo naye akinjira muri we, anaingia ndani mwake, akamuha ubuzima busha. anampa maisha mapya. Muzamura amaboko duhe Imana ishobora. Tumupe Bwana utukufu. Asifiwe Yesu. Haleluya. Haba ibintu bitwa ngo ni cause na effet. Kuna kitu kinaitwa kusababisha. Icyo Biblia ivuga ngo mugume muri nje, Mukae ndani yangu, naje ngume muri mwe. hata nami nikae ndani yenu. Kuba mu Mana Kuwa ndani ya Mungu bitera Imana kuba muri twe. inasababisha Mungu aishi ndani yetu. Kuva mu Mana Kutoka katika Mungu bitera Imana kuva muri twe. inasababisha Mungu aondoke Iyo ndani yetu. umunyabyaha akishijwe, Mwenye dhambi akiokoka, ahinduka icyaremwe gisha. anageuka kiumbe kipya. Ava muri bwa buzima bupfuye. Anatoka katika maisha Aho mapya. Biblia ivuga ngo mwari mupfuye muzize Mahali ibyaha Biblia n'ibicumuro. inasema tulikuwa tukifa kwa ajili ya Agahabwa dhambi indi zetu. stati Anapewa mwelekeo mwingine, yitwa ngo ni icyaremwe gisha. kiumbe kipya. Imana nayo ikinjira muri we. Hata Mungu anaingia Iyo ndani imaze yake. kwinjira muri we, Akiingia ndani yake, iforuma ikintu bita ubuzima busha. anaumba kitu ambacho kinaitwa uzima mpya. Abaroma Abaroma 6. Warumi sura ya 6. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize kandi amen. Amen. Asifiwe Yesu. Amen. Abaroma igice cya 6. Warumi sura ya 6. Nidushaka duheraho tugeze ku murongo wa 4. Tutaanzia hapo mpaka mstari wa. Haravuga ngo tuseme nini? Tuvugiki. Je, tuendelee kukaa katika dhambi? Dukomeze kuba muzaha? La hasha. Ariko oya. Sisi tulioifia dhambi, twebwe tutawezaje kuishi tena katika dhambi? Titwokomeza kuba muzaha? Ariko umva kuri 4 uko havuga. Sikia mstari wa 4. Haravuga ngo kwa hiyo rero kuru tulizikwa pamoja naye. Twafanye na Kristo. Reka ngaruke kuri iryo kuzikwa. Acha niseme hili la kuzikwa. Munyikirize cyane amen. Amen. Munyikirize kandi amen. Amen. Biblia iravuga ngo mwebwe mwabatijwe muri Kristo Yesu, ngo mwabatijwe nanone no mu rupfu rwe. Nyinyi mumebatizwa ndani ya Kristo Yesu. Kubatizwa muri Kristo Yesu ni katika kifo chake. Kubatizwa ndani ya Kristo Yesu. Duhamya ko twakijijwe. Ni ushuhuda ambao tunatoa ya kwamba Biblia ivuga kandi ngo mwabatirijwe no mu rupfu rwe. Biblia inasema tena tumebatizwa katika kifo chake. Kubatizwa mu rupfu rwe ni gute? Kubatizwa ndani ya kifo yake. Niho Biblia yavuze aho twasomyeje ngo namwe yarabakebye. Biblia imesema hata nanyi mumetahiriwa. Mwakebwe n'intoki. Hamujatahiriwa na mikono. Mwakebwe na Kristo. Mumetahiriwa na Kristo. Awatandukanya na hasiri yenu ya kale. Awatandukanya n'imigenzo yanyu yake. Uko niko gupfira muri Kristo Yesu. Hapo ndipo kufa ndani ya Kristo Yesu. No gutandukanywa n'ubuzima bwacu bwa kera. Ni kuachana na maisha yetu ya kitambo. Hepfo hapo chini aravuga ngo ubwo mwafiriye muri Kristo Yesu, vile mumekufa ndani ya Kristo Yesu, ili kama vile Kristo alivyofufuliwa kutoka kwa wafu, uburyo Kristo yazutse avuye mu kwa utukufu wa Baba, mu cyubahiro cy'Imana, vivyo hivyo nasi pia natwe bibuko tupate kuenenda katika upya wa uzima. Tugendere muri iyo nzira nshya y'ubuzima. Munyikirize kandi amen. Amen. Uko Yesu yapfuye tugapfana nawe, vile Yesu amekufa tukafa pamoja, tukazukana nawe, akafufuka tukafufuka pamoja, wariko tugendera mu buzima busha, tutembeye katika maisha mapya. Doctrine ya 5 y'agakiza. Doctrine y'agakiza. Doctrine ni hivyo. Ni doctrine ya wokovu. Kuko iya mbere ni ukubabarirwa ibyaha. Ya kwanza ni msamaha wa dhambi.
Niyo abantu benshi batubwira ngo twarababariwe kandi koko twarababariwe. Watu wengi wanasema tumesamehewa na Ya ukweli kabiri ni tumesamehewa. ugusindishirizwa. Mambo ya pili ni kandi koko shindanisha. twarasindishirizwe ubwo n'uruhare rw'Imana. na mambo hayo ni ukweli. Iya gatatu ni reconciliation, nuko tureconcilia n'Imana. Jambo la tatu ni kuunganishwa na Mungu. Yesu yaratureconcilie. Na Yesu Kuko ametuunganisha. amaraso ya Yesu, Damu ya Yesu ariho yapo kugira ngo umuntu wese niyibiramo akezwa, kila mtu akiingia ndani ya damu yongere aoshwe, yiyunge n'Imana. ili aweze tena Umuririmbyi kujiunga na yaravuze ngo Kristo. Uwiteka umucamanza, Mwimbaji akasema iyo Mungu ambonyeho amaraso akiniona chini ya damu hii ntancira urubanza rubi. hanihukumu tena. Reka simbe mbabwiriye iya gatanu. Acha nifike kwa doctrine Iyi hii ya turimo tano. kuvuga yo kugendera mu buzima bushya, Kutembea katika maisha mapya. ni uruhare rw'umuntu. Hiyo sasa ni jukumu la mtu. Munyikirize amen. Amen. Muzamura amaboko duhe Imana icyubahiro. Hallelujah. Asifiwe Yesu. Amen. Ni uruhare rw'umuntu ngo agendere mu buzima busha. Ni jukumu la mtu kutembea katika maisha mapya. Itugira abana b'Imana, Tunafanyika wana wa Mungu. Ntuze turimo kuvuga iyi doctrine turimo kuvuga yo kugendera mu buzima busha. Doctrine hii tunasema ya kutembea katika maisha mapya. Itugira abana b'Imana by nature. Inatufanya watoto wa Mungu kiasili. Uko tugenda tubaho mu buzima busha bwo kwezwa, Tunaishi maisha mapya ya kutakaswa. tukageraho tugira natire nk'iya Kristo. Inafika wakati tunakuwa na uasili wa Mungu. Tugendera mu buzima busha bwo kwihana no kwanga imirimo ya kamere ifuye. Tunatembea katika njia mpya ya kutubu na tukageraho tugira kazi za natire Mungu. nk'iya Kristo. Tunakuwa na nia kama ya Yesu Kristo. Munyikirize amen. Amen. Asifiwe Yesu Kristo. Hallelujah. Ifatanye n'iya karindwi, Inaambatana pamoja na ya 7. ya adoption. Imana kutwadoptinga nk'abana bayo. Mungu kutukubali kama watoto. Imana ituzana nk'abana bayo. Mungu anatukubali kama watoto. Adoption ni ikintu gikorwa ku mwana utabyaye bwite. Kuletwa hivyo ni kwa mtoto ule haujazaa wako kabisa. Muri Biblia ivuga abantu babaye adopte mu muryango. Biblia inasema wale watoto wameletwa katika familia. Umuntu wa mbere ni Mose. Mtu wa kwanza ni Musa. Mose yabaye adopte n'umukobwa wa Farao. Musa aliletwa katika familia na msichana Ariko wa gwagere Farao. mu muryango wa Farao, Lakini wakati alifika kwa Farao, yari afite uburenganzira bwo kubona umurage nk'abana ba Farao. alikuwa na ujasiri ya kupata urithi kama watoto wa Ariko Farao. kandi yari afite n'uburenganzira bwa kabiri Alikuwa tena na njia ya pili bwo kwanga kwitwa umwana w'umukobwa wa Farao. ya kukataa kuitwa mtoto wa msichana wa Farao. Munyikirize amen. Amen. Muzamura amaboko duhe Imana icyubahiro. Hallelujah. Asifiwe Yesu Kristo. Amen. Undi wa kabiri ni Esther na Mordecai. Mtu wa pili ni Esther na Mordecai. Mordecai yareze Esther. Mordecai alimlea Esther. Ariko Mordecai kubana na Esther Mordecai kuishi pamoja na Esther biterwa no kumvira kwa Esther. inasababisha ni vile Esther alitii. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize kandi amen. Amen. Biblia iravuga ngo Esther yumviraga Mordecai. Biblia inasema Esther alikuwa anamtii Mordecai. Jameni Yesu yupo. Ni kweli Yesu yupo. Tunamtangaza yupo. Tumeona kazi zake. Wa gatatu ni Yesu Kristo. Watatu ni Yesu Kristo. Yesu Kristo yabaye adopte kwa Joseph. Yesu Kristo aliletwa Biblia iravuga ngo katika familia yumviraga ya Joseph. Yosef. Biblia iravuga ngo yumviraga Joseph. Alikuwa anamtii Yosefu. Abandi bakurikiraho ni twebwe. Wa ine ni sisi. Abakristo. Ni wa Kristo. Twabaye adopte n'Imana. Tumeletwa na Mungu. Tubihujwe na Yesu Kristo. Kupitia njia ya kugira Yesu ngo abone uko adusingiriza umurage. ili aweze kutupa urithi. Ariko kandi Lakini mbibusira ijambo. acha niwakumbushe neno hili. Umwana wabaye adopte. Mtoto ule ambaye ameletwa Abiterwa no kumvira. Inatokana na kutii. Atabishaka yobyanga. Kama hapendi anaweza kakataa. Igitondo kimwe Mose yaravyutse. Asubuhi moja Musa arivumbura. Akakasirika.
aravuga ngo guhera none akasema kuanzia leo ntabwo uzongera kwemera kwitwa umwana w'umukobwa wa Farao. sitaendelea kuitwa mtoto wa msichana wa Farao. Ariko turi kumwe kweli? Je, tuko pamoja? Zamura amaboko duhe Imana icyubahiro. Hallelujah. Asifiwe Yesu. Amen. Igitabo cy'Abaheburayo 11 Kitabu ya Wahebrayo 11 14 kufika 14 havuga intwari zose zo kwizera. inasema mashujaa wa imani. Imana yabahagurukije ibajana Kanani. Mungu aliwasimamisha Kandi wakienda nibo Kanani. twigiraho kwizera. Na hao ndio tunajifundisha imani Ariko yagera ku murongo wa 14, 15, 16. lakini kufika 14, 15, Ikavuga ngo 16 abo bose akasema hao wote iyo bakumbura gusubira iyo bavuye wangemisi mahali wametoka, bari bafite uburyo bwo gusubirayo. walikuwa na njia ya kurudi. Iyi nzira yo gukorera Imana, Njia hii ya kumtumikia uruhare rw'umuntu, ni jukumu la mtu n'uruhare rw'Imana. na ni jukumu la Mungu. Mu ruhare rw'umuntu, Sasa kwa mapenzi ya Mungu, amahitamo ye yatumaragwa agera ku bugingo cyangwa atabugera, mapenzi yako yanaweza yakasababisha ufike katika uzima ama la, kuko iteka ryose kwa sababu kila wakati dukumbuye gusubira iyo twavuye. tukimisi mahali tumetoka, Ejo mu gitondo kesho asubuhi twosubirayo. tunaweza tukarudi. Sinzi niba turi kumwe. Je, tuko pamoja? Uzamura amaboko duhe Imana icyubahiro. Acha tumpe Bwana utukufu. Uzamura amaboko kandi duhe Imana icyubahiro. Acha Asifiwe Yesu Kristo. Amen. Nico gituma Abakolosayi Ndio maana Pawulo yarabandikiye aravuga ngo ubwo mwazukanye na Yesu rero. aliwaambia kwa sababu mmefufuka. Yari arimo abibutsa ko bavuye mu isi. Alikuwa anawakumbusha wametoka katika Arababwira ngo ulimwengu. ndashaka ko mutekereza kubiri mu ijuru, Akawaambia nataka mufikirie mutazongera mambo ya gutekereza kubiri mu isi. musifikirie mambo ya hapa chini. Kuko mukomeje gutekereza kubiri mu isi mwo kumbura Kwa mugasubirayo. sababu mkiendelea kufikiria mambo haya mnaweza mkamisi muweze kurudi. Munyikirize amen. Amen. Ndagira ngo sinabasisi. Sijawaacha. Adoption ni iki? Kuletwa ni nini? Itugira abana b'Imana par position. Tunakuwa wana wa Mungu kwa By position. by position. Kandi position ni iki? Na position ni nini? Position irahinduka. Inaweza ikageuka. Yobo acceptable cyangwa ikaba itari acceptable. Inaweza kubaliwa ama isikubaliwe. Reka dusome iki cyanditswe. Acha tusome maandiko haya. Kugira ngo munyikirize amen. Amen. Munyikirize cyane amen. Amen. Uzamura amaboko duhe Imana icyubahiro. Hallelujah. Yesu abagirire neza. Amen. Mu gitabo cy'ibyahishuwe Katika kitabu cha Ufunuo 21 21 no ku murongo wa 7 mstari wa 7 utangira haruguru, ukianzia hapo juu, Yohana yaravuze ngo mbona ijuru risha. Yohana alisema nikaona Mbona mbingu nisisha. mpya hata Isi ya mbere yari dunia yashize itakiriho, dunia ya kwanza ilikuwa yari imetoweka, ikiriho. hata bahari Mbona hazipo. Yerusalemu yamanutse ivuye mu ijuru, Nikaona Yerusalemu mpya kutoka mbinguni, bimeze nk'umugeni warimbishirije umukwe we. ilikuwa kama bibi harusi ambaye amejitayarisha. Numva ijwi, Nikasikia sauti, iryo jwi riravuga ngo Imana iri kumwe n'abantu bayo, na Mungu ako pamoja na watu wake. munsi Chini hakavuga ngo nzahindura ibintu byose kuba bisha. nitabadilisha mambo Munsi yote akavuga kuwa ngo mapya. ufite inyota aze muhe ku mazi anywe nta kiguzi atanga. Akasema ambaye ako na kiu kuja anywe Kuri maji. karindwi Kwa mstari wa 7 wahabonye hadusomera. yule ambaye amepata aweze kutusomea. Munyikirize amen. Amen. Ibyahishuwe 21 no kuri karindwi. Ufunuo. Unesha ni uzaragwa byose. Ambaye atashinda yeye ndiye atakuwa muridi wa kila jambo. Ese azaragwa byose cyangwa azaragwa ibyo byose? Soma neza. Unesha azaragwa byose. Kandi nawe umwana waje. Aha numuragwa. Ubuzima bwo kuragwa Hapo sasa ni muridi. Nibwo buzima Imana yatuzanye ngo tuba abana bayo kubwo kudushira mu muryango tutavukamo. Mungu alituleta tuwe wana wake. Ariko tuzagera kuri ya murage ryari. Tutapata uridi ule wakati gani? Nitunesha. Tukiepuka washindi.
Muzamura amaboko duhimana icyo. Amen. Asifiwe Yesu Kristo. Hallelujah. Imana iduhamagariye umurago ukomeye. Mungu anatuita kwa sababu ya urithi mkubwa. Tuzawugeraho ryari? Tutafikia wakati gani? Nitunesha. Tukishinda. Muhoze imitima kubiri mu ijuru. Endelee kufikiria yale yako juu. Kuko mwazukanye na Kristo Yesu. Kwa sababu mmefufuliwa pamoja na Kristo. Paulo yarantangaje kuvuga ubuzima bw'abakristo. Paulo alimshangaza kusema maisha ya Wakristo. Yageza havuga n'ubuzima bw'iwacu mu mago. Alisema hata zile kazi agera naho avuga ubuzima bwo mu kazi kacu. Hata katika makazi zetu. Aravuga ngo mwabagore mwe mwubaha abagabo ba. Akasema wabibi mutii wa ume wenu. Muruvara ubuzima yase. Haja acha maisha yoyote. Umuntu wari umutubwira imibereho y'abakristo bakishijwe. Mtu ambaye alikuwa anatuambia maisha ya watakatifu. Akagera tubwira n'ubuzima bwo mu rugo. Anasema hata maisha ya nyumbani. No kuvuga ngo umugore utumvira umugabo we. Mwanamke ambaye hatii mume wake. Tabayeho ubuzima, hayishi maisha ya Kikristo. Ntabwo abayeho ubuzima bw'abakijijwe. Abayeho ubuzima bw'abapagani. Anaishi maisha ya wapagani. Umugabo ukarihira mwanaume mukali kwa mke wake. Umugabo urangamye ku mugore we. Nawe ntabayeho ubuzima maisha, hajaishi maisha ya kitakatifu. Uwo nawe ntabayeho ubuzima bwo kwezwa. Abayeho nk'umupagani. Anaishi kama mpagani. Abana batumvira abavyeyi babo. Watoto ambao hawatii wazazi wao. Nubwo bakora mu itorero, bari mu itorero bakora umurimo w'Imana. Hata wako katika kanisa ni watu. Ariko babayeho imibereho ya gipagani. Wanaishi maisha ya upagani. Aravuga ngo no mu kazi yo tuja. Hata mahali tunafanya kazi. Abafite abo bakorera. Wale wako na waboss. Undi mubahire gusigitsure cyabo. Musiwati kwa sababu wanawaangalia. Nabarya bikorera reka nanjye nongereho. Hata wale wanafanya kazi. Timwiba amafaranga y'abandi. Musiibe pesa za watu. Kugira ngo mubeho imibereho ya Gikristo. Ili muishi maisha ya Wakristo. Yesu abagirire neza. Mungu awabariki. Uzamura amaboko duhimana icyo. Hallelujah. Asifiwe Yesu Kristo. Amen. Ni vigumu sana. Biragoye cyane. Wakati mtu sio mwaminifu hata nyumbani kwake. Igihe umuntu atari umwizerwa no mu rugo. Alafu akakuja kuhudumu kanisani. Aze kuba umukozi hano mu ikanisa. Kuko umurimo wo gukorera Imana. Maisha ya kumutumikia Mungu. Habanza Imana imbere agakiza. Mungu mbele okovu. Hagakurikizaho umuryango w'umuntu. Inafuata familia. Hakabona kujaho gukorera Imana umuhamagara. Sasa inakuwa mwito baadaye. Biblia iravuga ngo umuntu nimuja kumuha umurimo mu ikanisa. Biblia inasema mkitaka kumpa mtu kazi kanisa. Ubanze mugenzura uko abayeho iwabo mu rugo. Chunguza maisha ya nyumbani. Umuntu ubayeho nabi imibereho yiriye hanze iwabo mu rugo. Mtu ambaye anaishi huko nyumbani vibaya. Ni umupagani nubwo asa mu ikanisa. Ni mpagani ngawaja na kuja katika kanisa. Maisha ya utakatifu. Ubuzima bwo kwezwa. Uzamura amaboko duhimana icyo. Asifiwe Yesu. Amen. Ko mwarakaye? Je, mmekasirika? Ndagira ngo nta mujinya mufite. Hamuna hasira. Ese mwugira gute? Ariko ntago mufite. Reka duhimana icyo. Hallelujah. No kubakangura gusa ariko Yesu abagirire neza. Mungu awabariki sana. Asifiwe Yesu. Amen. Kazi za Roho zibarikiwe. Kazi za Roho daima. Kazi za Roho zibarikiwe. Kazi za Roho daima. Kazi za Roho zibarikiwe. Kazi za Roho daima. Asifiwe Yesu. Amen. Asifiwe Yesu Kristo. Na kama kuna mtu anateta dhidi ya mwenzake, basi wasameheane. Na mugire ubugwaneza. Musiwe watu wa vita. Muwe wapole. Kwa kazi ya Mungu hakuna vita. Mukazi k'Imana nta ntambara. Ni amani. Na mahoro. Biblia iravuga ngo mugire umwete. Biblia inasema muwe na kubana n'abantu bose amahoro. Bidii ya kuishi na watu wote kwa usalama. Bimwe mu by'abantu bicuza, ambao watu wanajuta katika maisha yao. Bimwe mu by'abantu bazicuza mu minsi iri imbere. Jambo moja ambao watu watajuta katika siku zijazo. Mwanya wa nyuma wo kubaho. Katika siku zako za mwisho. Bimwe mu by'abantu bazabicuza.
kitu ambacho watu wanajuta nacho. Umuntu wese azayicuza ko yabanye n'abantu nabi. Mtu anajuta vile ameishi na watu vibaya. Mwige kubana n'abantu neza. Muishi na watu vizuri. Ariko simbabwiye ngo abantu bose ni beza. Sisemi watu wote ni wazuri. Uko abantu bamwe muri isi, hata watu wamoja katika dunia hii, ubaye mwiza baba babi. Ukiwa mzuri wanakuwa wabaya. Kugira ngo akomeza guprofite akabona nkaho udafite ubwenge bwose, akagira ngo akuexploit. Yeye anaona ni kama hauna akili, anakutumia vibaya. Bamwe niko bate. Watu wamoja wanaishi hivyo. Apa kuba yagucishemo ijisho akabona uri umugwaneza. Akuone tu wewe ni mtu mungwana mpole. Araguprofita akakuexploit. Yeye anakutumia. Ariko ntibikakugire mubi. Lakini mambo haya yasisababishe uwe mubaya. Abandi na watu wengine ni babi iyo uri mubi, ni beza iyo uri mwiza. Ni wazuri kiwa mubaya abandi niyo wabateka bagasha ntibashobora kuba beza. Hata wengine wapiga hawawezi wakawa watu wazuri. Hari abantu batagira imigambi myiza kuzageza Yesu agaruka. Kuna watu ambao hawana mipango mizuri katika maisha yao. Biblia inavuga ngo umuntu ubana n'umunyabyaha, umuntu ubana n'umupagani mu migani. Mtu ambaye anaishi na mwenye dhambi ngo nta cyiza azamubonaho, hatapata kizuri kwake. Kuko ngo umutima w'umunyabyaha uhora wibwira kugira nabi gusa. Moyo wa mwenye dhambi unafikiria kutenda maovu tu. Munyikirize amen. Amen. Ariko ntibigatume mwe mutaba beza. Hiyo isisababishe wewe uwe mtu mzuri. Muzamura amaboko duhimane. Asifiwe Yesu Kristo. Hallelujah. Hari abantu mubana, kuna watu mnaishi pamoja. Mu gitondo akavyuka panga imigambi, nijoro akarara panga imigambi. Hari abantu bataza basinzira barara bapanga imigambi. Anapanga njama kila wakati. Nico Biblia ivuga ngo umuntu ubana n'umunyabyaha nta cyiza azamubona. Mtu anaishi na mwenye dhambi hatapata mazuri kwake. Kuko umutima w'umunyabyaha uhora wibwira kugira nabi. Moyo wako unafikiria kutenda maovu. Ariko wewe wakishishwe. Lakini wewe umeokoka. Munyikirize amen. Amen. Murwanye ruhande mubane n'abantu bose neza. Kwa upande wenu muishi na watu wote kwa amani. Amen. Amen. Asifiwe Yesu. Amen. Asifiwe Yesu Kristo. Amen. Bagore mwihanganira abagabo banyu. Wanawake mvumilie waume zenu. Nubwo turi mu kanisa hari abagabo bagoye. Ingawaje tuko katika kanisa kuna wanaume sumbu. Hari abagabo bagira umushinya. Biblia ivuga ngo hari abagabo bagira umushinya. Wako na hasira. Hari abagabo bagira umushinya, hari nabandi babasinzi. Kuna wanaume wako na hasira na wengine ni walevi. Ariko hari nabandi bagore nabo batoroshe. Kuna wanawake pia wakali. Kuko Biblia ivuga ngo umugore wabaye mubiwe. Biblia inasema mke akiwa mbaya. Biblia ivuga ngo umugore wabaye mwiza ngo araruta marijana agaciro. Mke mzuri ni zaidi ya dhahabu. Akindi kintu gihenze nk'izahabu twese tuyibonye twokira. Tunajua thamani ya dhahabu. Ariko nawe ngo wabaye mubi. Lakini akiwa mbaya ngo ararusha urupfu kurura. Yeye ni zaidi ya kifo. Hari kindi kintu mwisi nko gufusha inshuti yawe cyangwa so cyangwa nyoko. Kumkosa rafiki ama ndugu yako. Ni Mungu. Hari kindi kintu kibi mwisi nko gufusha umwana wawe. Hakuna kitu kibaya kama kumpoteza mtoto wako. Umugore mubi ngo ararusha ubwo bubihe, ubwo burure, umugore mubara. Mwanamke mubaya ni zaidi ya hayo. Uzamura amaboko duhimane cyobahiro. Asifiwe Yesu. Amen. Ariko mu bwanyu ruhande mubane n'abantu bose amahoro. Upande wenu muishi na watu wote kwa amani. Twagiye gusura abamayibo bahantu. Tulienda kuwa visit watoto wa barabara. Tubaha ibyo kurya, dukomeza kubaganiriza. Tukawapa chakula na kuwaongelesha. Ndababwira ni bashaho mukizwe muva hangaha, ndabasengera muva hangaha musubire mu mago, abavyeyi banyu bamerewe nabi. Nikawaambia waokoke waweze kurudi kwao. Kamwe karambwira ngo si yote. Umwe aravuga ngo ntabwo ari bose. None si bose. Kasema si yote. Umwana ni mayibo bazarara munsi y'ikiraro. Mtoto ni mtoto ambaye analala chini ya daraja. Ariko uramuhamiriza ko se ntaco bimubwiye. Lakini moyo wako unamuambia kwamba baba yake. Hari abavyeyi baba irresponsible batazi gutiritinga abana babo. Kuna wazazi ambao wamepoteza jukumu lao. Abo saba Kristo. Hao si wa Kristo. Umukristo azafata abana be neza. Mkristo anachukua watoto wake vizuri. Ibyo biri mu buzima bwa Gikristo Paulo yararimo yandikira. Mambo hayo yako katika maisha ya Kikristo. Sina la kusema na waonya wote, ukimwi unaua watoto kwa wakubwa, na uwa matajiri, unaua masikini,
lakini si kwa na tujiazari wote. Yesu ni mambo yote ndani ya yote. Acha kusumbukia tafuta Bwana Yesu upate vyote. Kamabwire aya magambo nja gusoza Abaheburayo 3:10. Acha niwaambie maneno haya yako katika Waheburayo. Haravuga ngo mumenye muri mwe hatagira umuntu utagira umutima wizera bikimura Imana muri mwe. Waangalie ndani yenu, msiwe na moyo ambayo hauamini, ambao unaweza ukamfukuza Mungu ndani yake. Hari abakristo baba mu kanisa, kuna wakristo wanaishi katika kanisa bafite imitima itizera, wana mioyo ambayo haiamini, moyo ambao hauamini, uzawimura Imana mu bantu, unaondoa Mungu. Munyikirize amen. Amen. Munsi chini kidogo aravuga kandi ngo musubire mwigishanye uko byitwa none, mufundishane leo kugira ngo ili hatagira umuntu ushukwa n'ibihendo by'ibyaha akagira umuti akafanya moyo wake kuwa mugumu. Tiagire ushukwa n'ibyaha akinangira ikintu kinacimura Imana mu mutima w'umuntu nukubura kwizera. Kitu ambacho kinamfukuza Mungu ndani ya moyo wako ni kukosa imani. Ikindi kintu cha kabiri kizagituma umutima w'umuntu udakingukira Imana ni ibihendo by'ibyaha. Neno la pili ambalo linasababisha moyo wa mtu sifunguke ni abantu benshi hano bafite ibihendo by'ibyaha. Watu wako na zambi. Hari ikibazo abantu babajije ejo, kuna swali wameuliza jana, barabaza ngo se umuntu yatakaza agakiza. Wanasema je, mtu anaweza kupoteza wokovu? Ngo se nk'umuntu ubajije ico kibazo ababajije gute? Unafikiria mtu ambaye ameuliza hivyo ameuliza hagataho hapo haba hari ubuzima yamenyereye adashaka kureka, kuna maisha amezoea ambayo hataki ubitegereye neza, ukifikiria vizuri, kuko agakiza sibuye ngo rizotibuka, okovu si jiwe litaanguka, samabuye yitoroshi ngo yatakaye, si mawe ya hiyo ambayo itapotea. No kwibaza ngo se azagatakaza, je atapoteza? Uriya ababashije kibazo kibaza ngo haba hari ubuzima hagati aho mwe mutomenya, kuna maisha yako mahali hapo ambayo hatuwezi tukajua, adashaka kureka, ambayo hataki kuyaacha. Noneho mu yandi magambo ninka hababashije ngo se umuntu yokomezanya ubuzima n'agakiza, labda aseme mtu anaweza endelea na maisha haya pamoja na wokovu. Muzamura amaboko duhimana icubahiro. Hallelujah. Muzamura amaboko kandi duhimana icubahiro. Hallelujah. Asifiwe Yesu. Amen. Agakiza samabuye ngo araturemerera tuyature hasi. Wokovu si mawe etatakuwa mazito tuyaweke chini. Ni chano. N'umuyoboro. Ni njia. N'umuyoboro w'ubuzima iyo umuntu yinjiye muri Kristo Yesu agomba kugendera. Ni njia ya wokovu. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize kandi amen. Amen. Muzamura amaboko duhimana icubahiro. Hallelujah. Asifiwe Yesu Kristo. Amen. N'umuyoboro. Ni njia w'ubuzima ambayo Imana yadushiriyeho ngo tugendere, ambayo Mungu ameweka ili tuweze kutembea kwa hii. Abaheburayo 4. Waheburayo sura ya 4. Taragera kuri 4 reka ngaruke hano kuri 3 no ku murongo wa, acha turudi sura ya 3. 3 ku murongo wa, sorry, iri jambo ryaranejeje kabisa. Gatatu no ku murongo wa 14. 3 na mstari wa 14. Haravuga ngo kwa kuwa tumekuwa washiriki wa Kristo katika kushikamana tu kwa udhabiti na tumaini letu la kwanza hadi mwisho. Hagira dusomera mu rurimi rwacu. Kuwe mtu ambaye atasoma katika lugha. Ehe. 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 Kugeza kumperuka. Duhinduka bafatanya na Kristo. Tunageuka wa kuambatana. Ibyiringiro twatangizanyije
ili ile tumaini yetu tumeanza nayo tutabitaye mu nzira, tusipoteze katika njia, tubikomezanyije tukageza ku mperuka, tunaenda nayo mpaka mwisho. nibwo duhinduka washirika wa Kristo. Aho niho duhinduka abafatikanye. Muzamura amaboko kandi duhe Imana icyubahiro. Amen. Asifiwe Yesu Kristo. Amen. Njyewe ntekereza ko mimi nafikiri nimba narakijijwe uyu munsi nkava mu busambanyi, kama nimeokoka leo nikatoka katika usharati, kamara imyaka 2 mu gakiza, naishi miaka 2 katika wokovu, gacha ngasubirayo, baadaye narudi nyuma, ngasubira mu busambanyi, narudi katika usharati, hano haba hakiri irembo rikinguye, hapa bado kuna mlango uko wazi. Igihe cyose nicujije ngashaka kugaruka Imana yonyakira. Wakati naweza nikarudi, Mungu anaweza. Ariko Yesu nasanga nk'ikidegembya mu byaha nasubiyemo, lakini Yesu akija ukiwa katika dhambi, nzarimbuka nk'abataramenye ubutumwa, nitahukumiwa kama mwenye hajajua injili. Biblia iravuga ngo hanze hazasigara imbwa, nje kutabaki umbwa, abarozi, wachawi, abasambanyi, wazinzi, abakunda kubesha, wasema uongo, kandi bakabikora, hata wanatenda. Muishi maisha ya utakatifu, tubeho ubuzima bwo kwezwa. Munyikirize. Amen. Amen. Uzamura amaboko duhe Imana icyubahiro. Hallelujah. Asifiwe Yesu Kristo. Amen. Kanangirize mu gitabo cy'Abaheburayo 4. Acha tumalize Waibrania sura ya 4. Haravuga ngo ubwo isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro rikiriho, kwa sababu ahadi ya kuingia bado ikingali, mutinyi, muogope. Bwana wa majeshi yupo nami, Mungu yako yupo nami, sitaogopa. Katika malisho ya majani mabichi Bwana unilaza, sitaogopa. Nijapopita kati ya bonde na uvuli wa mauti, sitaogopa. Gongo lako na fimbo yako wanavyanifariji, sitaogopa. Ndagira ngo dusome Abaheburayo 4. Acha tusome Waibrania sura ya 4. Mudusomere Abaheburayo 4 ku murongo wa mbere. Watusaidie kusoma hapo mstari wa kwanza. Mumuhe microphone. Nuko rero ubwo isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro bwayo rikiriho, dutinye kugira ngo ahari hatagira uwo muri mwe wasa nkaho atarishikira, kuko natwe twabwiwe ubutumwa bwiza nk'ababandi, nyamara ijambo bumvise ntiryabagiriye umumaro, kuko abaryumvise bataryakiranye umutima wizera. Simba kuri 6. Nuko rero ubwo bisigariye bamwe kubwinjiramo, babandi bakera bumvise ubutumwa bwiza bakaba barabujijwe kwinjiramo no kutumvira, Imana yongera gutoranya umunsi. Nushaka kurekera. Ayo na magambo abiri yabujije abanyisraeli kwinjira i Kanani. Hayo ni maneno mawili yalisababisha wana wa Israeli wasiingie. Irya mbere babujijwe no kutizera. Jambo la kwanza lilisababishwa na kutoamini. Kuri 6 babujijwe no kutumvira. Sura ya hapo 6 sababu ilisababisha wasiingie ni kutotii. Munyikirize. Amen. Amen. Muzamura amaboko duhe Imana icyubahiro. Hallelujah.
Asifiwe Yesu. Amen. Umuntu ashobora kumva ubutumwa ntiyizera. Mtu anaweza kasikia injili lakini asiamini. Uwo muntu, mtu huyo ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Haweza kaona ufalme wa Mungu kuko yanze kwizera, kwa sababu amekataa kuamini. Icyakabiri, neno la pili, umuntu ashobora kuza mu gakiza, mtu anaweza kaingia katika wokovu akananirwa kumvira, anakataa kutii, anashindwa na kutii. Kuri 6 niko yasoma. Hapo 6 amesoma hivi. Umuntu ashobora kuba mu ikanisa, mtu anaweza kuwa katika kanisa akananirwa kumvira Imana, anakataa, anashindwa kutii. Umuntu ashobora kuba umupastor akaba umuririmbyi, mtu anaweza kuwa pastor ama akananirwa kumviraho Imana akaba mu buzima bw'abapagani, anakosa kutii Mungu, anaishi maisha kama ya wapagani. Ngo keraga bamwe bavuyemo, amesema hapo wamoja wameshaondoka. Kera bamwe bavuyemo, abo yavuze bavuyemo n'Abanyisraeli. Wamoja wameshaondoka, hao ni wana wa Israeli. None se ubwo hasigaye mwebwe, je, kama abandi baravuyemo, nyinyi na wengine wameshatoka, namwe mutinye, nanyi muogope. Icyabujije bari, kilichosababisha wale wasingie, namwe cobabuza, nanyi kinaweza sababisha msingi. Munyikirize. Amen. Amen. Paulo yandikira Timotheo. Paulo akamwandikia Timotheo, aramubwira ngo ikibitsanyo wahawe, akamwambia kile kitu ambacho umepewa ukilinde, uweze kukilinda. Turashari kumwe. Yesu abagirire neza. Mungu awabariki. Muzamura amaboko duhimanisho. Haleluya. Asifiwe Yesu. Amen. Ikibitsanyo wahawe, jambo hilo ambalo umekabidhiwa, ukilinde, uweze kulilinda. Ibyayishuwe 3, Ufunuo 3, sinibuka umurongo neza, havuga ngo shika sana ulicho nacho, komeze icho ufite, atagira ugutwara ikamba ryawe. Kusiwe mtu ambaye atakunyang'anya taji lako. Komeza icho ufite, shika kile ulicho nacho. Uru n'uruhare rw'umuntu. Hiyo sasa ni jukumu la mtu. Mwarakishijwe, mumeokoka, muishi maisha ya watakatifu, mubeho ubuzima bwejejwe. Turi mu gihe kigoye, tuko katika wakati mgumu. Aba bakristo bo mu ikanisa, wale wakristo ambao ni wa kanisa, babaho imibereho y'abapagani, wanaishi maisha ya wapagani, kandi bakaidefana, na wanaweza kuitetea. Wagera mu itorero, ukiingia katika kanisa, ugasanga uzi nk'umupagani hanze, ule unamjua kama mwenye dhambi huko nje, afite intebe y'icubahiro mu ikanisa, yeye ako na kiti ya heshima katika kanisa. Nico Paulo yabwiraga Abakolosayi. Hicho ndicho Paulo alikuwa akiwaambia Wakolosayi. Imibereho yabera, maisha ya watakatifu. Abaririmbyi mwateguye iki giterane, waimbaji ambao mmeandaa mkutano huu, ni byiza kuririmba, ni vizuri kuimba, ni byiza kubaho imibereho yabera, ni vizuri kuishi maisha ya watakatifu. Umuntu utabayeho imibereho yabera, mtu bila kuishi maisha hayo matakatifu, ntarabona uburenganzira bwo kuririmba. Huyo hata hajapata ruhusa ya kuimba. Nubwo yakomeza kuririmba, ni umuririmbyi wacu abantu. Ingawaje anaendelea kuimba, ni muimbaji wetu watu. So umuririmbyi uremerwa imbere y'Imana. Huyo hajakubaliwa mbele ya Mungu. Nubwo afite ijwi ryiza ryo kuririmba, ingawaje ako na sauti nzuri ya kuimba, nubwo tubona ari inkingi ikomeye mu itorero, tunamuona kama nguzo kubwa katika kanisa, ni inkingi kuri twebwe abantu, ni nguzo kwetu wanadamu. Kumana arasambutse, lakini kwa Mungu amebomolewa. Mubeho imibereho yabera, muishi maisha ya watakatifu. Yesu abagirire neza. Mungu awabariki. Mwaguruke tusenge Imana. Usimame tuweze kuomba. Mwami Yesu Kristo, turaguhimbaje nshuti nyanshuti. Izindi nshuti siko zimera, niza kanya gatoya, ni nk'izuba rirashe ikime kikuma, niko inshuti zo mu isi zimera. Ariko Yesu ni inshuti itadusiga, ni inshuti ya bugufi, ikomeza amaboko atendebukiwe n'amavasuku, ukaremesha imitima yihebye. Petero rwari urubingo rutahamye,
uramubwira ngo uzitwa Petero, ibuye kuri we nzubakaho itorero. Mana, uduhindura amabuye mazima kubw'umurimo wawe. Aba baririmbyi n'aba bagaragu bawe ubahindure amabuye mazima, bubakike, babe inzu y'Umwuka Wera. Mwuka Wera turamubabaza, aruhanya natwe kubera ko atubwira ntitwumvire. Mwuka Wera tumutera agahinda kandi turi mu nzu yawe kubera kuko atuyobora ntituyoboke. Ariko turasaba kugira ngo dufashe. Dukeneye impinduka zikomeye mu buzima bw'itorero n'abana. Dukeneye impinduka zikomeye. Imbuto y'ubugingo imera, imbuto ikura, imbuto yera ni ijambo ryawe. Niryo rigera mu bugingo bw'umuntu rikanyoha kamere, rikazamura kubaha Imana. Niryo rigera mu bugingo bw'umuntu rikamuyobora inzira, rikamutunganyiriza ibyo atazi. Turasaba kugira ngo dufashe, utwigishe, uduhe kunguka mu Mwami Yesu, kandi uduhe kuba turemye tutareba ku by'isi. Ubwo twazutse tukaba twaratoranijwe turi abera, ishanga ryitiriwe Yesu Kristo. Wadukuye mu migabane y'abantu uduhindura abera. Wadukuye mu miryango yo mu isi utwandikisha mu miryango wo mu ijuru. Turabawe, ntitukurabisi, turabimana. Niyo mpamvu ubwo buzima busha dusaba ko twabasha kubugenderamo, tukabwubahiriza, tukubaha Imana, tutakiyoborwa n'irari, tutakiyoborwa na kamere n'iby'ubwenge n'ibitekerezo byacu bitekereza, ahubwo icyo Umwuka avugana natwe. Bibiliya iravuga ngo ufite amatwi yumva ibyo Umwuka abwira amatorero. Duha amatwi Imana yo kumva, nitwe torero. Duha amatwi yo kumva kuko nitwe torero. Duha amatwi yo kumva kuko nitwe torero. Uvugana n'itorero mu gitondo na nimugoroba tukabura amatwi yo kumva. Tuguhaye icubahiro Yesu, kuko uri icubahiro cyacu none n'ibihe byose. Amen.